Ya pasaboduna masalah gure mutua tulung penyata. Masalahnya gure mutua cukup ada indah gure syekhona. 17 Agustus seluruh kuda batun 61 ulang tahun. Genap 60 tahun Indonesia negara merdeka Tuhan yang petun. Aban kamamu negara merdeka dum kaum nisa di tubuh sirung. Padum dra urung di kaum nisa dalam manuraka dudana gulung. Sirota dengan sakondisinan gure budiman pegah ke ulun. Sirota dengan tak penjelasan ke ulun tuan. Nanggro Acehnya alam capedung Yoma saja mona megah bukan le Doda je jajah le kafe baju Raya dukeng ke rata lukeng le Raya dukeng ke rata lukeng le Buda pahlawan duda yang usung Buda Modo me bulung
kat tangan. Dia buang ya, dia panjang je. Habis pung-pung tu. Bakamu murid mumadadile